Nongeye kubaha ikaze mbifuriza amahoro y'Imana akomeze abane namwe nk'uko musanzwe mubimenyereye. Iyi ni Rwagasabo News, mureke dufatikanye twakire abashyitsi. Muntu ugeze kuri ino YouTube channel yacu ari ubwa mbere, turakwakiriye tuguhaye ikaze. Uwo wumva uguhaye ikaze ni Tuyishimire James. Mu by'ukuri rero kuri uyu munsi wa none tubazaniye amakuru adasanzwe, amakuru utigeze wumva ahandi hantu cyangwa se utabashije kumenya. Ariko kuri uyu munsi wa none amakuru tubazaniye ni ay'uyu mugabo murimo murareba imbere yanyu. Nyaboneka rwose nubwo atukana ariko ni ngombwa ko aya makuru tuyageza ku banyarwanda bose muri rusange. Nushaka untuke cyangwa se ubyihorere, kuri uyu munsi wa none nawe tugiye kuguha nyoko nk'uko wirirwa uha abandi ba nyina. Mbere y'uko nawe tumuha nyina nk'uko yirirwa aha abandi ba nyina rero, niba uri mushya kuri iyi YouTube channel yacu, nta kindi kintu usabwa, urasabwa gukanda subscribe hano hasi, ugafungura akazogera kugira ngo ntihakagire video n'imwe yacu izajya igucika. Buri video yose tuzajya dukora ijye ikugeraho kandi ikugirireho ku gihe. Muntu nawe rero wakanze subscribe rwose turagushuhuje, tuguhaye respect rwose, uri umuntu w'umugabo. Kuri uyu munsi wa none rero amakuru tubazaniye atariho ivumbi, najyanye n'uyu musore cyangwa se n'uyu mugabo uri imbere yanyu wamenyekanye mu izina rya Kakajwi ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, zaba Instagram, Twitter, Facebook, TikTok ndetse na YouTube. Mu by'ukuri rero uyu murimo murareba imbere yanyu uzwi ku izina rya Kakajwi, ubundi ubusanzwe yitwa Ntawugashira Gashirabake, akaba avuka mu karere ka Huye, mu murenge wa Mukura, mu kagari ka Rango B, mu mudugudu wa Mpaza. Mu by'ukuri rero uyu mugabo cyangwa se uyu musore wamenyekanye mu izina rya Kakajwi, wafashe imitima ya benshi, ariko nubwo atukana mu by'ukuri reka tubahe ukuri kugana kuri we. Uyu murimo murareba imbere y'amaso yanyu, uyu ni nyina umubyara, akaba afite imyaka 78 y'amavuko. Nk'uko twahereye kare tubibabwira rero, Kakajwi impamvu utamwita umusore ni uko afite umwana w'umuhungu uri mu kigero cy'imyaka 5 y'amavuko. Nawe akaba uwo mwana abana na nyirakuru ubyara se. Uwo mwana akaba yitwa Ishimwe Fabrice. Mu by'ukuri rero uyu muhungu Ishimwe Fabrice ubana na nyirakuru w'imyaka 78, uyu mwana Ishimwe Fabrice akaba yaravutse 2019. akaba Kakajwi yarihekanye umukobwa yateye iyo nda, akamubwira ko ngo atari we uzi gutera inda wenyine, ndetse ko uko yamuhaye ari nako yahaye n'abandi, bityo umukobwa akabasha kurera umwana mu buzima butamworoheye, bityo yarangiza kumurera mu buzima butamworoheye akamufata akamushyira nyirakuru ubyara se. Bityo Kakajwi nawe akaba ari nacyo kintu ngo cyatumye atega indege akava muri Amerika ngo akaza mu Rwanda, aricyo aje kureba ko umwana ari kumwe na nyina umubyara. Mu by'ukuri rero amakuru twari tubafitiye atariho ivumbi yarayo. Uyu musore cyangwa se uyu mugabo Kakajwi akaba yaravutse mu 1995. ubwo urumva akaba afite imyaka 29 y'amavuko. Mu by'ukuri rero uyu mugabo Kakajwi nubwo yabyaye ariko ntabwo yemera ko umwana ari uwe. Twagerageje rero kuvugana na nyina w'umwana Ishimwe Fabrice, akaba umugore wa Kakajwi nubwo atamwemera koko ari we Igihozo Jacqueline, ariko yabashije kutubwira ko atari yiteguye kuvugana n'itangazamakuru, bityo anatubuza gushyira ifoto ye hanze. Aravuga uti mubanze niba ari inkuru mwakoraga mubanze muyikora uko nguko, hanyuma noneho niba ngombwa ko mu ubutaha mwakora yindi nzaba ndi tayari
yatwemereye ko mu nkuru yacu itaha rero aribwo azemera ko ifoto ye tuyishyira ahagaragara ndetse akabasha no kuvugana n'itangazamakuru ku buryo burambuye, aribwo azashyira hanze ibyakakajwi byose ku murongo nta na kimwe asize inyuma. Mu by'ukuri rero amakuru atariho ivumbi yarayo, tuzabonane mu nkuru yacu itaha. Muntu ukunda Rwagasabo News ndetse nawe wayigezeho ari ubwa mbere, nyaboneka rwose ntuve kuri YouTube channel yacu udakanze subscribe, kubera yuko subscribe yawe ni inkunga ikomeye kuri twebwe. Numara gufungura subscribe aho hasi ufungure akazogera kugira ngo ntihakagire inkuru yacu n'imwe igucika, ubundi ibindi Imana igiye ikomeza iduhane umugisha. Mu by'ukuri rero turabakunda cyane, yari umuhungu wanyu ubakunda James, ibindi tuzabonane ubutaha. Ciao ciao.